uhlelo lwama-Tuesday, every Tuesday kweza kithi i-TV yenu le yabathi TV on the go. Sibingelele siliyamile bantu bakithi igama nguCruise ijaha la komoyo njengenhlala yenza ama-Tuesday ethu vele asehlukile bantu bakithi ke namhlanje ngibona libonile ekseni ukuthi kwenzakeleni ke so sengisiza lempendulo indoda ithi angeke ihlale phansi na iyadinga ukuthi la izivikele ngoba hayi lokho okhulunywa ngayo yona ayivumelani lakho ke bantu bakithi ngicela ningivumele ngiyamukele ke ubhuti Sifundo. Isikhipha mfowethu. Hayi niyaphila lenjani le? Hayi siyancenga. Hayi kuhle. Athina amakatari. Hayi amakatari siyancenga kumnandi emakataleni. Nje phela. Ya kakhulu kumnandi kakhulu emakataleni. Hayi siyabonga. Ngiyazi ukuthi ubuye ugijima siyonto ade uyilindele ukuthi uzofika lapha ngoba kodwa ke uthe usiza umkhosi wahle wathi hayi angeke uhlale phansi angithi. Hayi kakhulu. Yeah. So ngiyazi sizafika lapha emfisa ukuthi nje ungakwenza nje ukuthi ubingelele abadala emakhaya uzazisa ukuthi ngubani umsebenzi wakho ngwani. Okay, hayi siyabonga kakhulu ngiyalemukela abantu bakithi kizo zonke nje indawo zomhlaba sikukhona lapha nje eBunandini lapha esiphekwa khona. Igama lami nguSifundo ngisuka lapha eGwamba eNkayi. Ngihlabelela iRumba Music. Igama leband kuthiwa Sifundo and Amazwi Amahle Express Band ezaseNkayi baduze ngenye. Yebo kakhulu baduze ngenye. Alright hayi siyabonga. Into engayazi yazi ngithe ngithi ngiyaphendla emabhukwini ami lapha manje ngithola okulutshwana ngawe manje. Maybe ngiyabe ngilahlekile ngithi. Yes so uSifundo ngathi yikho engena emakatarini or ayidala khona. Ya abantu bakithi kudala ngisemakataleni kudala kakhulu ngisemakataleni almost nxa ngaphambanisa sibini lobo 10 to 15 years ngisemakataleni ngoba ngaqasa into le vele yaqala ngisesekhaya ngisesengumntwana so into le ngathi kithi eNkayi kuyapheka utshwala laphana benza ama party so into le vele yahle yangihlupha ngikhonale ngisesemncane ngihlabelela ngiphupha ingoma ngabuya lapha koBulawayo hayi ngazojoina obaba uNdusi Junior uCosmas Mpofu vele banengi nje abantu abadala engisebenzela into le vela ayithathela ngaphezulu ngayiqalisa phansi ngifuna ukuthi nami ngifunde ngize ngicine sensiba nawami umuzi. Okay so it means ukuthi lapha yimi nje siyakhuthana nje kuphela nje. Alright kodwa emdimeni kudala ukhona. Hayi endimeni kudala ngibona sibili. That's good as mawusubalisa labo Ndusi labo lokhuzenini shuthi kudala ukhona. Hayi kudala ngikhona sibili yabadala. Umuzi wakho ungathi ule sikhathi esinganani ukhona? Owami umuzi solobo 5 years ukhona sibili 5 years ukhona. Usulama album amangaki? Mina mphathela ama album ayi2 aqondane la Mr. Okay kodwa singabali lekho kunye eminye imisebenzi lapho. Alright bathini bona obaphekelayo umculo? Hayi umculo wami bawujabulela sibila abantu bawujabulela sibila kikho othi mangifika kwezinye indawo ukuzwa abantu kumbe ngixoxwa kumbe ngithethiswa hayi abantu bangijabulela ngendlela engenza ngakhona. Yebo eNkayi khona lapho kuzala khona isalukazi sizalwa mina indawo lana angazi ukuthi liqiniso ngamanga kodwa ukuthi idume ngokuthi ithwelina ngamahloka zona iliqiniso ramanga ande ukwazi ukuthi veze zathi zikhona lapha twayisela leGwambe litshontsha ngozwane yikho akhona so yikho yini hayi thina from thina sikhula hayi azange sakuthola lokho so ngobani ngoba bakho ngokhulu bakho abakwenza khaya ngani babesenza zona khaya babesenza zona sibili izinto zamkhulu yebo so sela igeza lina hayi thina abantwana sathi kubambana uqhakathekile alright yazi futhi ke eNkayi balutshwana bacule ngibaziyo. Okay engibaziyo ayikhona ukuthi akulabaculi ngithe balutshwana engibaziyo especially mangiyabe ngikhangelela uhlangothi lwethu lesuluthandayo lechova ongani uthe qaqa ngibone ngani osemehlweni nami ngundabutshekile ikhona indoda mani la yayichaya mani yashona ishone before COVID or after COVID. Yathambana indoda lana yayigijima labo gwese mani indoda yangikhona yayinde nje silomzimba omncane
ukuthi lami akasasathayisane kahle hayi wayesegoli undodo wakhona manje ngizamkhumbula hayi ukhona lalo ningixolele bantu bakithi kodwa ikho efika manje amadoda ade ngicabanga umuntu awutshele kodwa seyikho ebuya ngiyakhumbula kodwa amagama yosengani ahambalekela kancane so uyibona njani wena i-industry yenu le chova ziyakhipha yini or kukhona okusafuna ukulungisiswa? Industry le yechova yona kahle ungathi yakhangele kusebenzini anti uyakwazi uvela abadala bathi imali enga le emsebenzini wena songathi enye indawo akula mali mina ngiyefika ngifike ngithola imali yabo so indawo leyana abantu bakithi umsebenzi wonke nje iyafana noma yikuphi umsebenzi ngoba lapha na mawusemakatalini uyabo semsebenzini lakho kuyayosokusiya ngokuthi igama lakho ulisebenzele kanjani wena ubaphatha kanjani abantu uma ufika kibo lengoma zakho abantu ubenzela into abayifunayo yini special abantu vele umuntu ungamenzela into oyifuna bakuthanda abantu kakhulu yebo all right yes ngiyajabulisa ukuzwa lokho last week ade silamadoda lapha kuthiwa Bulawayo Express Band amadoda akhulele koBulawayo akhulele edolobheni njenge-dustbin so into ade ngichaza ngabo ukuthi thina besihleli isikhala sithi koBulawayo abantu ichova bayeyisa bayithathela phansi kodwa amadoda wona uyabona amadoda lamakepesa straighter ekuthina esikhule sithi amanika ngabo yo bebuya besithi akulanto enjalo na akulanto enjalo so into yangikhona injabulise kakhulu na injabulise kakhulu so angazi wena uthini ukuthi irumba isingenile koBulawayo or hayi irumba vele ikhona irumba zakhula ngayo njalo futhi lo manje kathesi siphakama kakhulu irumba ngoba ungathosana ukuthi abantu abaningi sebehlabela irumba njalo abantu bayithanda sibili irumba njalo ya marketa umsebenzi yethu noma la uhamba koBulawayo kathesi lathi lo muntu uphuma lapho yezobubingelela fast food sharp ya lezi yahamba lezi yawe ubona ukuthi umsebenzi unjani uyaphusha kakhulu yes ngoba ngiyabona amadoda amaningi anti yabona ungayikhangela kahle vele ichova ati igqame kakhulu emafletini eGoli kakhulu so ngabona amadoda asethwele izikhwama aphenduka kuya ayibamba kuyajabulisa ukukhathesi ungakhangela ogodolide ba retire o Nsimbi Zejwane ba retire ogcina ngubonzi singazi kodwa ukhona ayibanenge amadoda sebuye abadala sesilabo sebili bonke so abalivaleli yini space hayi abasivalela abadala labo bayathi ukuthi hayi majida umsebenzi lo indlela lesihamba ngayo inye njalo indlela le siyobamsana vele uzwe kufa izilongo kuphela isiphiwo kungesakho woza sibamsane khona lokho kuyabe kukhona siyancebelana into abadala enjabulisa kakhulu abasenyanyi basemukela abadala bethu sibili ngithandi igama lakho leli uma ulisebenzisa ethi isiphiwo masingesakho esengawunanzelela most of the time ngiyazi amakhala bazavumelana lami ukuthi nxa umuntu angathi lesiphiwo most of the time abantu bacabangela ukuthi isiphiwo ngesokuhlabela kuphela indaba hayi mina ngananzelele kanje mina ngizokhulumela from kweyami side engibonayo nabantu abami lomuzi wami kukanje mntaka mama labona mina ngithe ngikhole ekhaya ngifunda ngabona ukuthi hey isikolo noma sivuka kodwa kukhona okundlokozayo ngabe senanzelela kakhulu ngifunda ngikhanyela ama video amakhiwa ukuthi abantwana abancane umntwana ngombone lokho ekhula ethuna imoto esenzana namawayela ngikhanyela ukuthi alright amakhiwa ananzelela ukuthi nomntwana esiye esikolo isiphiwo noma esenza lokho kanika imoto isiphiwo kodwa izinto lezo kufanele zonke zihambe ziphusha siyanga phambili kuze kufezeke italent lakhe lenelane lihlezi kuye into ukuthiwa i-original isiphiwo lesiya kodwa phela uzananzelela ukuthi silabaculi abaningi abanye bathi balesiphiwo kodwa nxa ulalele umsebenzi wangikhona hey uthosana ukuthi kufanele udinga amaphilizi ngoba kuyabe kuchayisa ngekhanda haya so siphiwo yakunazelela so yikho ngithi mina why always ungakhuluma ngetalent so ukukhulunywa ngokuhlabela uthi ukuthi akulabanye maybe kuthi hayi lo let's take for instance uMafios is a good drummer
yeah contramist okude kakhulu asosiphiwe lesiya isiphiwo laso uthi abanye like Michael Schumachers badume ngokudrive imoto asosiphiwe lesiya isiphiwo senesiya so why esethu singani ngobuningi baso sithi singapha ekuculeni anti yakwazi ukuthi inyosi izilanda umuntu onjani ozihlokozileyo so njalo angeke uphonde ukuthi apha inyosi nje ubone ukuthi amahwahwa nje amhlopha kula lutsho ngapha lulutsho right so it is ukuthi ngapha yikho okulula khona erumbeni ngapha lawe ungathi hayi isifundo ungabuya kimi kunje so noma ungalasiphiwa uthi isifundo lami ngifuna into lana yikho angithi awuzange uyiphuphe azange vele ukuzama ukuthi mana noma ngingedwa ngike ngizwe ukuthi ivoice yami ithini yafana lo muntu uma ungazange uye church angeke kube le voice eqondile ukuthi ngizahlabela ngithi ngoba ingoma ngo1 2 3 4 5 A up to Z so angeke udobhadobe yikho uzogcine so sizwa abantu sebehlaba ukuthi ubani kahlabeli lutho ngoba awufaki akukho kuwe kahle akukho kuwe right now ngiyabona ukuthi uyachiseka sibe engcenye senguphuzele into adinga udingele yona kakhulu budami lokho uzenini ngike ngaba lo mholi weqembu iMatopo Big Stars okay indoda leyana ikukhomba ngomunwe ithi uyenze lokunye okunxele so ofuthi ukuthi ungakangiphenduli lokho vele ngicela ukuzwa ukuthi wena uyakholelwa emuthini yini hayi mina ambambi imuthi mina nsonta i12 apostoli isikhathi sonke esiningi vele ngisontela koNgwinya okay ayivini mina vele since lapho engazalelwa khona azange satatshwa ngomuthi azange satshelwa ukuthi umuthi yiwo ophilisa umuntu thina sazalelwa siphakathi kweZayoni khaya kwakule bandla elikhulu kakhulu ngoba komkhulu wami vele wayongikalakatha yomprofeti ekhaya okay so ilizwi ulizwile yes wena uthini right amagama ngazwile ngathesa umfowethu ngifuna ukutshela umphakathi wonke iqiniso ngendaba le emveleleyo ngithanda futhi lokuxolisa kakhulu phakathi kwelizwe lonke lomhlaba emagumbini lonke omona omhlaba ukuthi le into abayizwayo ngendlebe njalo abayibonayo njalo ehanjwa ikhulunywa ayikho kimi emqondweni njalo ayilaso lesisandla esiphatha umuntu omubi mayelana ngomuntu ngoba ngendlela engakhuliswa ngeBhayibheli ngakhona ukuthi umuthi usebenza kubi njalo ungasebenzisa umuthi yagcina ususendleleni embi mina abantu bakithi ngiyaxolisa kakhulu kulokho elakuzwayo ngami kakubi labalandeli bami labo bonke labazali bami labafowethu ngithi mina umuthi azange ngambambela uChelesane Sibanda uChelesane Sibanda indoda engisebenzelayo kakhulu ngithanda namanje lokho engumthanda umfowethu amfuna ukukhipha amanga kubi ayivini lapho yabe khona yantshela hayi indoda lapha mina ngiyabende show nje hayi kule show nje or either noma le show imbone senthuchile ngibe naye sibingelelane sidlale njengakho konke vele la kudala kodwa ngangingakwazi mina ukuthi engaba namagama anjengalawa engazwilela lokho ngubonileyo njalo ngizophendulela kakhulu kulana indaba yakhe ukuthi sahamba saya kumprofeti lana indaba ayizanga yabekwa soyana abantu bakithi indaba lana yafika yakhulunywa kahle la madodana lana wakhulumile kwakuyimi kunguye kungumaviri lapha sasi4 loba indaba lana bafika babeka kahle bona abantu labana batsho umuntu lana watsho wathi wena ubaba khonga wamtshela ukuthi usempophoma wathi umama khonga wamtshela ukuthi bahlukana lo baba lokhano kwangale angeke kungene kakhulu kodwa bakhuluma bathi indaba lana isukela eChurch ngazi ukuthi babe sonta njani ngaphi eziyonini yabo indaba lana isukela egumeni labo ngiyahle kahle abantu bakithi lizwisise kahle awumethesa amagama amabi kucabangela kwakhe amsoli futhi laye ayimsola umethesa icala futhi phambi kaNkuluNkulu mina anila inhliziyo ukuthiwa ukuphindisela kodwa mina ngisebenza ngesiphiwo sikaNkuluNkulu njalo labakwethu abanika khona wena ungangcona bona uNkuluNkulu yazisebenzela njalo lamadlozi ami andwela kahle kahle abantu bakithi angikwazi umuthi esandleni lesi mina angikwazi ukubulala umuntu njalo mina ngisebenzela ngilami talent ngoba lokho engikwenzayo kusegazini njalo ngasuka lakho phansi
into esegazini lemfowethu lana amagama ngiwazi ngiyawala phambi kamlimi yebo hayi njengoba uyayibeka lapho undunankulu uthi yena chitha lawo macala ayetheswayo yena akazi lutho ke but ke angisoze ngithi thina sizaphinda sibuyele kuye siyokuthi hayi undoda lwana uthe ngamanga lawo ngoba sokuyabe sokungani siyaxabanisa yes ngoba ke mina indaba vele ibisekuthenini ukuthi kwakhona kanti kubangelwa yini ukuthi amaqembu nje 2 minutes echitheke sokuchithekile 2 minutes sokuchithekile yabona kahle yazi into lana yenziwa yini kahle yikungazwisisa ndokubambana kunje kathesi wena ungaba lenhlanhla emali mina ngibe lenhlanhla yokuhlabela into lezana zichiyene kodwa into lezana fanele zibambane zikhamba zinjani zingu2 so wena mawule mali mina inokuhlabela kufanele sibumbe not ukuthi mina ngidonsele esayidini yami yokuthi mina njoba nihlabela wena fanele ulandele mina fanele sonke silingane ngoba mina okuza ngenza nihlabela ipower yokuthi wena unike imali ngiyenze kuze ngiyefikelela lapho esifuna ukuyafika khona so uthi ukuthi kwaba inkinga yezimali eyalidonsela ukuthi lize lifike lapho right laphana kuchithekeneni kwethu sibili angazi ukuthi kwangena moya bani engawutshela abantu kodwa but mina into engiyaziyo sasisebenza umsebenzi wethu even labantu abaningi babe ngibuza mina bethe kathi lehlukana njani kwahamba njani ngathi labona into mali ibumba into kufanele lingabumba into lihlale phansi libe ku level inye libumbe into libe kwazi kunje mina into yabona ngisebenza umsebenzi wokuhlabela ngingubhilida okay ngiyakha ngifaka amathayili ngiyapenda ngiyenza ipaving yonke into leyo so mina ngasithi mambuya le mali andod la senithola $1 la senithola into nje asiyenze way forward siyaphambili angithi kodwa kukhanya ngalo ukuthi ngikhipha imali kodwa ayibuyi labo khona kuyana kubuhlungu ngoba nyabe ngikhiphe imali engasiyo walo msebenzi labo mathe sinishuka ngisekuthi nkosikazi sithola ishow eMatopo kufanele ukuthi sicela usiboleke mama imali yasizokubisela anti ufanele sisebenza ibuyele kodwa kulakho ukuthi sifike sithatha ibhampa sibuye sithi hayi mama lapha na sithatha ibhampa siyaxolisa kodwa kufanelanga ukuze ukutholisana ukuthi abantwana basaphile ngapi endlini so uthi ikho kwayenzakalayo ya into lezana especially kwakulokudonselana kwakungahambelani kahle ukudonselana ukuthi mina ngizafuna kube ngiyami side lwana edilayo kube ngiyakhe side kodwa umsebenzi wawumuhle ubukeka abantu bewubuka kakhulu umsebenzi sifuna ukuyenza ngoba kuyafanana lokuthi manje kathesi kuzafuneka itransport ukuthi sihayi transport sihambe sechaya kodwa ukhanisana ukuthi mina yimi ngikhipha imali sesichayile abantu akuphumanga imali sengize ngikhipha imali esikhwameni ukuthi mbhadane ngicabanga kuze kube lo msindo from enkulumane kulenye yabona enkulumane lapha kosokusila lapha kwakulenye lokuzele uyibhawo eUnited Club esasichaya khona lapha so sasebenza azange kwaba le mali sasihayi imota sihayi instrument sihayi abantu yabo so imali leyana yazi yagcina isikhitshwa yimi sebhadala yi1 sebhadala abantu sebhadala imota sebhadala instrument ngibe sengibuyele emuva kade ngizobuyelwa yini labo khona pha yikho lapho kahle kwangani yikho ngesikhathi selami sebona ukuthi lami kungcono ngibe nowami umuzi okay so lapha ngoba ngibone ekhomba wena wedwa kodwa ke ngiyakuzwa la uyamthinta athi uMaviri umuya ngithi so yena ke kumbe singakhulumi ngaye njobe engasekho asoza kwanise phela ukuziphendulela ngithi okay so ofuthi into esilesikhathi yayenzakala ya lento lesilesikhathi ngoba because makusho icorona ingakafiki yes so la buya la khumisana umlotha sokumba imbayi kumbe la kuchiya kunjalo into lana yahla yama injana kodwa kahle yazimela injana sila zange sadla ngoba because into yayenzakalayo yazange yanjabulisa ngoba waze wabuya yena thola izikhala engqamo one sizendlini yami ezonthanga ngoba ngicabanga kwelinye ilanga ngathi mphuma semsebenzini ebuye labo bona labo bangane bakhe kwafika kwaba umsindo kakhulu azange ambisena yena wayefuna ukwenza konke azange ambisena azange aphamisa isandla ngoba lwana umuntu uhleli emoyeni wami ngiyamthanda yabo ngoba umsebenzi esasiwenza wawubukeka phambi kwabantu njalo Ivan eyedwa yena ngani hayi nyamfakazela umfowethu umsebenzi wakhe uyawenza Ivan lami ngingedwa umsebenzi wakhe ngiyawenza yabo lakhe ukumthanda umuntu ukuthi hayi
umfowethu labona azange bafika wangenzela kahle ngoba yena wayesizwa ngokulwa kimi even yena mina ngekho lapho even noma ngangisiza ukuthi abantu bathi ucela uthi even la kathese ehambe nyeya kumfana wami umntaka mama ondandela istrip kodwa ke I think iphela namhlanje ilithuba njengoba uyatsho ke akumtshele kathesi nayi ikhamera ukuthi hayi mfowethu angikho lapha mina njengoba ukubeka ngendlela kakhulu zwana Chelisane Sibanda mfowethu yabona mina kuleyo wena ingqondo kiyo yokulwa yokuxabana hayi izandla zami ziphezulu khululeka njalo afuthi mina mbophanga moya kikho konke okutshoyo lokuthi ya ngizwile ungibize emthakathi straight usifundo nguye wanlo yayo unyawo yawuxolisa mfowethu angeke ngikwenze lokho kungcono mina mbulale wami umntwana mase ngifuna inotho nothi igazi lomunye umuntu engazange ngalizwisela ubuhlungu ngiyasarenda phambi kamlimo njalo futhi angeke ngikwenze mina into engitshoyo mfowethu uxolo kikho konke noma ungathini noma ungahamba batshela uthini ngami khululeka vele angikho esandleni sakho njalo futhi lengoma zami engizihlabelayo angizihlabeleli wena ngizihlabelela umphakathi hayi ezakho lezi eziqonda mina uzongibizela engomeni zakho ngegama kikho lokho mfowethu hayi khululeka kakhulu vele khululeka njengoba umbona namanje ngikhululeka ande futhi noma umbizile emthakathi azozenza kumuthiwa ngizondile one day ayivile njani ngiyazigeza izandla phambi kobuso bakho mina umuntu ophila labantu ngisebenzela abantu nothi umuntu oyedwa yebo into engitsho hayi indaweni ikholwa uzwile la ngoba hayi asho magama ademahle asho magama amnandi ke kodwa ke ngoba thina singabantu esigqugquzela ukuthi into yakithi ikhule uyabona ngoba mina ngedwa angisho ukuthi kunjalo I feel ukuthi sisasengemuva kakhulu ngifeel ukuthi sisasengemuva kakhulu so singemuva kakhulu ukuthi TSBS lokho esikhanya sesidonsana amawasheni kusibisele emuva wethu kakhulu so otherwise ngiyakubona ukuthi ukhangeli wathi ukuthi usufuna ukugijima ngingakakukhululi abantu ngiyazi ukuthi bafisa ukuthi babekwazi ukuthi usifundo umsebenzi yakhe abanye kafinyelele endlebeni zabo lasemehlweni abo itholakala ngapi njani umsebenzi yakho njalo lawe le company yakho nxa umuntu engingcenye ngafuna ukuthi usondele uzonandisa utholakala kuphi njani right bantu bakithi sele ngiyathanda ukuxolisa kakhulu ngoba ayivina lapho mfowethu ehamba khona ngithi abantu bahambuza bethi kati utholakala kanjani ngithi hayi mina ngisatholakala ngisazihambela so endleleni bembuza ukuthi why ngoba thina siyakufisa ukuthi ube khona kithi kodwa wona uyazifihla ibese mbaxolisa ngithi hayi bengisalungisa indaba ezinjengezana lezi ngifuna ukuthi nginqase ngikwazi ukuthi ngiyaphambili ungabi lamagama ukuthi lize limbone enje yikuthi labo so ngifuna ukulungisa iway forward yami ikwazi yikho limbona abantu bakithi ngizisebenzela lengane zami lamakhosikazi zami laye ke usifundwe nalokhulumayo hayi indoda sibelele sibinde ezithembeka izo zonke indawo uyabona khamba lengane zami ngisonto hayi lapho sorry kungena emadevini kodwa ke ngingaze emalini kodwa indoda enothileyo sibilo ndofakazi obupheleleyo hayi sorry kakhulu ngizaxolisa ebadaleni wakwenza njani ukuthi ungaka amakhosikazi sehle siba manengi ukuthi enkampanini yakho kule mali hayi ekampanini akula mali ke lapha senza beka ke from kumakhosikazi right kumakhosikazi lapha ngakhayela into lana ngendulo badala lizanixolela kakhulu izanixolela kakhulu into lana ngendulo into lana vele ngasoka nayo ebadaleni into lana khaya ngane yasoke ebadaleni phansi isiphiwo lesiyana samakhosikazi ngoba ubaba omkhulu wami ozala umama wayele 6 zalo baba wayele 6 ngaphandla ngikwazi so into lana yaqondana nami so ihleze egazini into lana vela ngifuza ngaze kathesi ngishele phandle lapha batshela amakhosikazi ami yazi into yangikhona uzabona engane vele into adi ikhona isenzakala kanti ngoba into lana yenziwa lidlozi ihlezi yena umuntu sengafika ezehlulekile kodwa yena efikile so far nxa ubalisa 6 lapha inamba wena osufike kuyo kumbe inamba okhangelela ukufika kuyo uyidlule or kanjani khathi usuku number bani karese ngo number 4 number 4 karese ndi 4
nge 4 sibili Hey, esemthethweni. lapha ngikhuluma ngabantu abazalalayo Abasendlini. Hey. Hayi liyazizwela abantu bakithi. Hayi indoda enothileyo. Akusavamanga, akusajwayelekanga shem. Hayi siyakubongela ntoni yami. Ngoba ngobunengi amajita sesijwayele ukuthi yathatha ubeke 1 endlini. Suza kutopola phandle. Ucatsha uyabona. So ngiyasithanda isibindi sakho leso. Sorry kakhulu ubaba umlomo khona phana ukuze sithembane kathesi mina kunguwe nami so fanele sibambane sibe seduze duze singaba seduze duze siyabakwazi ukuthi nanti sakale samenda siliphakamise so kodwa nxa ungekho ndakuthi leli linzima ngabuzo ngiphakamisile so nathatha abantu abangabafaka wandawo yenzela ukuthembakala phakathi kwamakhosikazana Wow. phakathi kwabantu abami ndawo endlini amakhosikazana ndawo endlini yindoda labantwana abangu9 ngaze ngibona indoda esimate kakhulu hayi indoda enothileyo impela hayi indoda sibili hayi siyakubongela futhi siyakubongela na sibongele isikhathi sakho man ukuthi usivakatshele nawe kodwa ke ngibonile lapha abantu kusuke kwawukhutha ke umbuzo ukuthenini ukuthi ngoba these days abantu umculo sebelalela bezihambela abasalaleli kuma radio yabona umuntu uyahlefuna kwakhona anytime lapha khona alalele umbabukele so owakho umculo uyatholakala yini khona apha emoyeni ukuze ukuthi abantu labo bakwazi ukuthola ngabantu abase UK abantu abase very azi ukuthi isizwe sakithi khathesi sithetsaha umhlaba wonke so umuntu angeke khathesi athini ngithumela iCD yami iCD yakho ngise Ireland kumbathi ngithumela iUSB yakho ngise Japan so abantu ngobunengi sebedanela ebulenjini so wena wakho umculo uyatholakala yini lapho hayi emoyeni angikangeni sebele bantu bakithi but ngalichiyela inamba abantu ababefuna ukuthi bengithinte noma kusemtchadweni noma ngapi okuyabe ufuna kwenzakala inamba zami ngo-0775320944 ngizosiphinda futhi njalo 0775320944 sifundo and amazwi amahle express band ezasenkaya alright hayi khona phentholakala khona sibili okay hayi liyazizwela abantu bakithi ke besithole besivakatshele indoda enothileyo incane ngomzimba kodwa hayi asimnotho indoda othi ayihleli kahle akusavamanga these days ukuthi ungabona usudlulise 3 abantwana uphatha likhanda uthi hayi so right mama ngiyovalisa lokho but yona ithi hayi sasemangweni lapha nje isaqala but anyway sibonge kakhulu bhuti wami ukusivakatshela wakho nawo let's hope akusoze ucine namhlanje usivakatshela uzaphinda usivakatshela ngesikhathi sesekhona apha ngoba kuseselokunengi esafuna ukuba kwazi osefuna ukuthi ngibe kikho futhi hayi ngeza kithi bantu bakithi for abantu bakithi hayi asihlanganeni kwezinye inhlelo siyabonga hayi lathi siyabonga kakhulu